trum kutna thok tu te huanga chuan kutna thok tu te abik takin Thlai Thar te le lo nei tu te boina thin Thlai Thar shal chhuana lama Maite Thlai Thar Association te malakna Maite khwa in an tangkai puidan kan thlir ho don ani Maite khwa hi Saitwal district a ania Saitwal atang hian KM somthum le paruka hla a ni in MIZORAM khopui ber aizola changa kalchuan khochaklama lunglei road national highway number somnga le pali zo in seling khwa kongpeng thuam lo oma seling khwa atang hian khochaklama pengin champhai kongzo zelin MIZORAM district capital Thar Saitwal khopui chunga keifang kona peng thuam alo om le a hetachang hian chim hoizonga peng le in rul chom rualung mual pheng le troi zo khwa kaltlangin Maite khwa hi thlen thei ani Maite khokong hi truck road black topping na thome kani a an tho chan na arai to a furlai chuan kal hlei theilo na hmunte po om ve nual ani Maite khwa hi thingtlang kho upave takani a adin hun tak hriat ani lo na a popoi zinga kumsom komi chuan Maite khwa apiang le seilian ani thu asoi ani tuna hianin kapu kumenza ngei ni to hey sum kwa lai cho ka kai ve tan ta khoi khwa ange ipian Maite a hian ani chu kumsang khazakwa somruk le paruka MIZORAM boy lai khan Maite khwa hi rualung khwa a soi khomani a kumsang khazakwa le somsari le patni khan an khongaya let le tumin an thli thlaya akum le kumsang khazakwa somsari le pathum khan an lut le ta ani khotei ma tia hriatlo Maite khwa hian kumsang khazakwa somnga le pasari mautam tramlai khan an kho thenom te tan bule thlai chi tamtham tak an lo pe chuak to a khotam takin purchok nan an lo mang to bokani kumsang ni le pasari mautam trampui alo thlen tumpo khan MIZORAM Sarkar Agriculture Department a bu chi thanem tak an lo pe to boka tun tum shipui COVID-19 awanga total lockdown ani lai mi puiten chome lama har satna an to lai khan Thlai chi sang an tharte la khomin ni som paruk thali kumsang ni le somni khan aizol veng then khachu an lo pe to bokani Maite khwa hi Troy Wildlife Sanctuary bul thut khochaklama omni in ramngo nei thatak khwa ani a sikle sa thuwa po munnuam takani a akhomi puite an teima a akhono thian kutna thoka ezong anni deu tho ani Maite khwa a hian kumsang ni le som pakhat chiar puya alandan chuan mishing sang khat le somli pathum omin chung ko za somriat le pasari an chenga inding hi inzani le som pathum a oma tun kumsang ni le somni a hian mishing hi mi sang khat le zathum somni panga omin inding hi zani somni pali a to ani Maite a hian job card nei hi mi za somsari le pathum an oma job card nei lo hi anom nual buka chung kwa hi mi zani somni le paruk omin vote nei hi mi zaruk somni le paruk anom bokani Zirnalama Anganwadi Center Patni Elementary English Medium Presbyterian English School Pakhat Primary School Pakhat Middle School Pakhat High School Pakhat aoma Sakwanalama Kaushan sang biak in nei sang Presbyterian Iswa Krista Kaushan UPC Northeast India UPC MIZORAM le Mimal ina inkhom na hun mangchin Mizo Israel Thar Roman Catholic 7-day Adventist te an omani Shisil nalama Health Sub-Center Pakhat Anneya Public Water Point hi Tuilak Somnia Aoma Public Playground Pakhat Community Hall Pakhat VC House Pakhat YMA Information Center YMA Run YMA Public Library le MHP Graduate Center Pakhat Bokani Ole Maite Thlai Thar Association te malak na an Thlai Thar tiraldan kan thir ho ma in lolaman na thok tu te thorim dan le an tu soi ilo ngai thama sang ole tuna hian pukelan mga izwala puma nga yate thlama kan matin hei kading lama mi hi puma nga ya chuani a zona tlem kan hanin zot lenga ole kapu I ilawa hianin eng tenge I chin eng thlai tenge I chin khamin han shilla nia o chi sang hi kan ching ve a
bu hi kan ei zon na ber chu ni maya hei bu hi tin thum zet zot kan tu a chuan ei an tram te pawh hei kan on la a hei don fo te bai bing te chi sang sang hi chu kan ching ve ani tin a zau zong khamin an chila lo zau zong kan lo zau zong hi nia a hara so thing te pawh kan han linga chuan bu te na wa hi chuan tin thum le chan ve tin li don te chu ni ve ang tin in tiral dan khamin an chila in thlai te engtiang in nge in tira nya thlai hi kan han ti ral dan ai hei thlai thar association fel tak tak kan nei a heng ho malak na tang hian tual chunga thlai do tu te anom boka chung ho chu zana te ko khomin anin lan tira thlai thar association kal tlangin kan thal thin ani tin voina khanin eng program nge in mam don dar thung vela khan in nei don in ka sha thlai thar shal nia kha ai dur darsan lama te kan hroi tu ten ni kum le to khan sum de tho khomin so thing kan thal na tangin chung kan sum tho khom na tang te chun dur darsan lam ate lan ve te kan han du a chung te chu kan han tho kho ma tangin tu na hian zo in Thlai ya hian chung ate program kan mangang a lo hi kumtin village council ten lo shan chein an nei china lo nei tur ten lekha an pota an number po dan ang zelin an du na mun an thlang china ni Maite ram hi an khwa lo hlun to boka ram an nei zau thokata tun nu hian mishing lo pung ve zelin an zau nei te po zau zok alo ngai ta a kumtin hetiang hian mun khata zau khata hu hovin lo an nei china ni ole tuna hian pazodin tharate thlama kan me katin kabulami hi pazodin a chuni a tin an nu nen voina hian an thok chhuaka on nu ming khamin han shil musa sela lal huap le ani tin helai muna hian in lawa hian eng thlai te nge in chin nan shilla bu hi apui ber chu ni maya bu ba ka hian so thing klem kan da tel boka chu ni deu mai a eng tiang in nge na in tho in ria chil nge ni a le lang in kalchin achang he chon kan ria ka achang he chon kan lang boka kumin tak phei chu lam lian motor kong hian tholai hi avel kwala lang thala hi chu on lang tlang puya tle manu le pa han ho pe vak lote kho che tum le khona kong naw deu tum te hian an ria zau zawa kumin phei chu ke po hi tari lo ber tum ani zo ko ne ni chu tin I lo zau zong khamin an shilla kan lo hi kumin hi kan wat zawak lawa tin ni kan kenga asi sopin chu kan tu a chuan so thing hi bek sari kan ling a covid-19 te ani le tak siwangin kho ma zaw lo ma sela abu lama te thanem ngai alo na le ta ka wangin so thing ka ra te bu te kan an tu le nu no a chu tiang chuan a ming chuan chi ni le a chan ve chu ani viang chu a tin khulai luka khwan tui khwa te khu kan huwa itami intami hei kumin chu hemi nei masak kum hian tuna kan lo hi kan voi ni nei na nia helai thlam zon thlang loka khuan ka khuwa pa tuya kanga tuna kan tui khur hi ahlun nia kan theta wangin yang hian kan han khuwa ani sangha te in da em nge ni da ve etlem chu kumin takhi sangha no ron thleng tu rom lova tol chunga omle lovin ti hian kan hanin dapa tuna hian I tlem kada chu jong chu ni shi zor kho patlinga ngem tuna ri hi chuan atuya chutiang atanga apung ve shata ni lo chuan tuna kada shim shim hi chu han zor khop em chu lani lo ni chu ole kan lo me kumin hian khwa atanga lalote KM thum vel hla chawa lo hi anneya anram atha in an thlai le bu po atha hle ani tuna kan tlo hun hi ni som pathum thlariat kumsang ni le som ni ani a fur la zo lovin ruatui po bule thlai ngei tok chawin atla a fekong ero chu ruatui hian ati chebe nwalani
ole tuna kanum na hi Maite MIZORAM ania tin hei kabula hianin puming te te nupa andinga hei an lawa kan oma ama sain ani hian an ming pum te khamin she sela okay hi kelal ming thanga tin kain ziak thena ni zo muan kemi kaniye ale o in lo hi a zaw zo min shil te che tin khat le chan ve bu kan tua kan thai mun te nen hi chon tin ni mun se zot chu ni kareng eng thlai te nge in chin hei so thing te le vai lo mun te chu tiang chuan kan han sing ve ni eng tiang in nge in na thodan kha kan she cha ka nitin lelang in kal nge ni a riak ten in kal chin le lang hi chon kan kal tam lo khop mai kan riak tlang puya kar khata zan thum zan level hi kan riak thin ha thak don sia in tai ma hle mai tin in chal chwa dan kha min han shil lela eng tiang in nge in thlai thar te in tiral dan kha hei kan venga hen thai do hin om ve thina chung ne na chuan an do red ang hen kan pe thina chang chuan bai bing hi pakhat cheng khata sal thei tum te kan neya tir lam khan tun lai hi chuan pathum cheng ni hen kan sal tlang puya an tam te an tam hi ero chu kezia cheng som le ti vel hi ni tlang puya ma se tun tu ma hian atha a kezia ase ek an tam pui se ek hi kezia somni pani somni pani in kan sal don aniang hei tem te chu lak kan nei ve tu na po di che ale along ome Maite a hian chung ko somli le panga velin tuivol kama leilet an nei boka leilet an nei na hi khwa atangin KM som vela hla ni in kumtin leilet bi ka hian bu hi phur sang ni vel an thar thin ani an lo le leilet pan na hi khotlang shwai tu terem ruat na in jip kal theya sial ani a an mang tang kai hle a kong ero leihlang mai ania wangin a tharei lawa mun then khatla ya chuan an kal thei trok ve zelani kapui ming khamin an shil masala kaming chupi silari na mania tin i enge i lo nei khamin an shila leilet kan timaya chu sa zaw zong ka sing hal dam ni ai zaw zong chu heter khat vel anga ngai ni amo ani chuanin i engtiangin nge achi te i nei dan sarkarin chanpuina ten pe chenge ni a pelove agriculture tangi kan la chuang lo ba helaya kan lo ni ma sa te na min chi chuangin helaya kan in tapani berme ani chu le in thong chale mai tin voina thlai thar shalte inti don nin kan sia a itel ve donem tel viang chu kan nei ang chu kan han tho khom viang chu kan khal viang ale along ome an khwa hian two wheeler bike an mang tangkai a an ma ni ba ka an thlai thar te phurnan mangin buara atelin lian tak takin an phur thina two wheeler hi zahni velin an nei ani tuna hian Maite bazar huna khomi puiten an thlai thar te an shal chwa dan le Maite thlai thar association te malak na lam kan thir zui don ani Maite thlai thar hi polrem ruat na in mumal takin shal chwa ani a ama in akhar chong tu tur te ko khomin an leina tur zat lilamin an chang thina thlai nei tu te pon an dun a an tiral thiang lo Maite thlai thar association malak na chawin shal chwa le hi a theni ole tuna kabula hianin Maite thlai thar association shrai tu tek an chuwa an ni hianin am sain an ming len ni na te khamin han shil sela ok kading lama mi hi han zo taila I ming le ni na khamin shilatin he kan chante hi in mersia ti na khamin ne nei sakla ka ming chu zairem tluanga ania secretary kan dia chuan hetla matang hen hain riat tirila apia ber hi pulal din thara ania kan poisa ziak tu ania adot le hi pukelal lian zuala ania kan poisa kol tu ania adot le hi pubiak kunga kan president ania chuan kading lama mi hi puzo nun thara kan vice president ania apia le mi hi pukelal lom puya assistant secretary ani Maite kwa hi eng
an nei zon na tlak pui khamin han shil la heng lai chu thing tlang ania ti hian tho ma nei lo nei hi kan ei zon na ani mai tu na hi chuan hei tian thai te kong an zio ma an thal ve thei ta ka hi chuan thai nen tang kopin so thing mun nen hei tu na po thai salin ti hian ma kan la chu tiang chuan kan ei zon na tlang pui chu ni dewe kan secretary hi kan zot lenga hei voin hi Thlai Thar shal hun intia hetia ang hi engtiang in nge in nei dan khamin han shila kar khata voin ni nei chin ni te khan ka sha min han shil chang deula yo adika kar khata han voi ni tho tran le zir to pa kan nei thin ani tin engtiang in nge in kal pui dan kha min han shil lela association han zana han tho tran Thlai kan lo do na chol ni zana ado tur te khan tender khan sang ve ni ti khan an Thlai do aman turang khat ti khan in lan chho ve a ti chuan asang ber ne na khan Thlai kan pe thin ani ti chuan ni lai tho tran apo che tiangin ni lai zana kan tender le mai ani ti chuan kan kalpui dan ani ani chu tin a red kha kan shelawa khami khamin han shil chang deula in tiangin nge re thi in pai pui dan a re thi tun chuma hi chuan karma sa do na ret ang khan angamin han do mai se kan han tia tian in kopten Thlai tam tham de hleka wangin kar khata tun kar hi chu voi khat kan do a ama lama hi chuan kar khata voi ni ani wang hian tender ang kha chu atau tak tak har ang reng khop mai aman zat khatlang pina soi the aman zat hi achang tu te hen anron an ngam na zat ang khati khan aniam beratang khan anron tia ain ang theilo ani kar tin mai hian ti chuan aniam beratang khan in lan chho ve hret hret ati khan asang bera atop thina azat ang tak kha chu han ain abuk ve na sa thin khop maya kan soi anga tuna hian marchapui hi kezia cheng zale somania bai bing hi pathum hi cheng ni in andoa an tram se ki kezi khat cheng som ni pani an tram par hi kezi khat cheng som pani vai mim hi pathum cheng som ching e thi kezi khat cheng som sari an sapui hi kezi khat cheng som panga bokbon hi kezi khat cheng som paruk sam tok po chu tiangin som paruk ania kezi khat mai an hi kezi khat cheng som ania mar chatte hi kezi khat som thum panga ania tuna kan ret ang chuani kan president hi zona kan han zot lenga okapu he in Polling Association din kum khamin han shila tin in malak na te khamin han shila hei Thlai Thar Association hi sang ni le paruk lama kan roi tu ma sa ten an lo dina ti chuan hei tia tun anga kan han kal chho na chan tak hi chu sang ni le pakua tang khan kan kal chowa ti chuan hei tu na hian Maite a hian member fi pek ni se kan tia tu na han member za le somriat som kwa vel hi kan oma ti chuan a khotlang hian tuna Thlai Thar Association hian kan malak na tangin kan thai te kan so thing te po ti hian kan khala hei tun mai a po khat so thing te po hi mai te a helai khothen om le aizo la tang te ron la in quintal sanga chuang hi helai muna tang te po in kan thal suaka chu tiangang chuan kan ma kan la a hei thai hi ro chu are thin ang thela vakan secretary na soyang khan sarkar le department lam te po hian thei anga ma min lak puya heng kan Thlai Thar te po hi tunaya man zo ka min khal pui min ngai sak pui hi kan duwa tunaya man dewa han khal ve chu chak om kan ti khop mai tin kan lo shat ang khanin nang mani thu nei na lo chuanin chome hi enge ti ral a theilo ni te khan kan lo shat dewa khang te kha min han shil chang deula ni hei association kan dinga mi pui point thu kan oya
chu ti lai chuan hei veng dang atang te hian he thlai do den sen hian chu ti zat ka du min ron pero han ti te alo om ve zau thina chu tiang ang po chu pek kan phal lova association in ti hian helaya pek khom tur kan tia pek khom kan ti hi chuan an pe maya ti chuan khotlang tang rualin ti hian association khoi tu te malak na in kan phak ang tok tokin kan ti kwal ve thina ni an khwa an in lung rualin an tang tlang hle a Paul in kai shwaina po an zom thahle ani Maite Thlai Thar Association a hian chung kotin hi member an ni maya Thlai Thar zor chwa ni hi chuan akhono tin an thok chwa ke mo ti mai turin an pheswaw so mai thina motor ke pani nei le keli nei chi te chu an non thleng in dot zut reng mai ani ole tuna hian veng lai bazar kan nom meka tin he kabulami te hi Thlai Thar do tu te an ni a ani hia zona tlem te kan han zo tanga o kapi ming khamin han shilam sai zonun sangi ming khamin ramdina tin hei helai Thlai Thar te hi chungchanga hianin zona tlem kan zo du che a entiang in nge in song boldan in boy pui dan kha tlang pui in minan shil masala a boy pui hi hau tak hop me ti hian association te po hian ti hian min boy pui anin detail association te po mo chon ti hianin ke ni hi ado tu te kan ni ta ado tu te hian hlo fa te hi ti hang kan la apani pathum te hi kan la ta a chu ti chung po chon thil hi ti fela har ang reng khop maya Thlai hi athen tak chuan motor trip ni trip thum te athleng ta kan buai ve theil tuka thil hi ti fela har ang reng khop mai ado tu te tu na hen pathum kanin kop ta Thlai tamawang hian chuan hlo fa hi pali panga mani kan lata chu thanga tharuk thasari bor vela ni don chu chatiang vel chu kan seng tu na hian mo ani chuan aizola in zuk thon thlak dan khamin han shilela ti hianin pick up hi tatang hian kan an mang thata kan do na te kan agent te hianin tatang hian pick up an manga chuan bazara te pek na tur te a mu mal to lo wangin veng sang aten sem kwal thin o gading lama mi kan zot velenga hei voina hanin boy mo bu ple me hetianga in ti hi engti ka changkhan ye in lo ti charatin in lok pu yam ti khaminan shi kan ti tan na hi arai ve to hi kumtin mai kan ti chho thina kumle kumnga vel choi tianga run pui tak kan ti hi chu an ni ve to ka ringa ka se che lo khalai ka chu dik tak bang ka sang thai lo mai te khotlang hian kan lok pui an ruam kan ti khop mai ani le han lok lo deu chang te in nei ve thinem han lok lo deu chum te nei ve tho mai nge mo kan khuwa te a thing tlang dewa tin motor ko ate har sanna te kan to chang om ve thina kan thlai ret te hi kan duang ani lo hian hlok lo chang kan nei ve thin in kan jen te hi atlang puin aizol lama te chi atlang lama te ser chip lama te ani tlang puya chuan kan sei le lokanga kan thlai phur hi a hau tak ang reng khop maya ti hianin zana kanin peifel hiang kanin peifel ma chuanin an chuak ma ve thei dewa kanin peifel hararo chuan zandar ria dar ko dona ten chuak ta chuan zan khwa du thoinan tlana a hau tak ang reng khop mai tin he kabulai hianin Maite YM president adinga ani hianin aming te kha amasai mi shil sela thange coming to vanal riata pautu kani helai muna hianin Thlai Thar nei tu te tan hianin Paul andina Maite Thlai Thar Association tia dikhan ni a ainge achangkai na Maite khotlang ina anchangkai puina khamin han shila ole ai Thlai Thar Association hi kan khotlang tan an hlui nan changkai em maya kan Thlai Thar chua angte man jok le thazo ka kan thal theina turin anin thei to pan chua khotlang mi pui kutna thok tu jong hian kan Thlai Thar Association hi kan chhor changkai em mai ni hetianga kutna thok tu te tana an rong bol ni hi khoshang shanga Thlai Thar zor chhuana har satna tok te tan an enton tlak le maya Thlai Thar zor tur nei ten munla tak taka ma ni kal ngai lova
an kho chunga ngei mai an thlai thar te tiral na tur mun an nei hi an van nei tak zeta lo lama na ha takin an thoka an thlai thar te thanim ngai takin an ron phur honga an kho chunga an bazar hmuna ngei mai an tiral lai han mu hian an lompui om em em ani